Pang ko rasir kep alama kangthul pen ke pangceng rongali bihu ke talon amu ke papleng. KSA Lamding Road Central Committee asahem along KSA Difu District Committee ahin pen leadership training kaum extend amai kangi. Karimganj pen along sunang kahu abang puapan longka long kangnang. Kardom ada berta long penili berta thanbang thare harmony be non bertang pan pen arjik tha Dipu Kendria Bihu Semiti pen Dipu Club achata along jangmi ko rasir kep arni pen ke pangcheng rongali bihu jangmi thong kep arni lunkan aronga jeng bong pajik pontang lo Bihu Sonthom do Sonthoma bihu ang bong ning arong pen kilun kekan cheng pong si krong chui risumor okorjak aronga je kachipi abihu henlo pohak mate rongali bihu Difu Kendria Bihu Semiti pen Difu Club achutai long kipado rongali bihu katalon aronga je along pachitonsi tirikam amai pen Badal Chakraborty Koren Das la pen dalimi talukdar bangki thamaphan archusi kurwang thula pen hirjume pajir lokethek awsomar atuma phanta tirikam amai pen aninkanwang ason archu Karbiang Deputy Commissioner Mridul Kumar Mahantasi Karchola pen Lokimo Kangpuamai Pupon. KSA Lamding Road Central Committee Conference ho along Jamini Paitong Cap Arni Analo Por Pai Krehinia Porpen KSA Difu District Committee hin pen leadership training com extended amai ke pa dopon aberta KSA Difu District Committee pachithang chunbang card news asahem along berta nangpale Labangso amai long KSA Difu District Committee amai pu puron be pensi mai chari ponlo mai long alhui aman pen KSA Central Committee amai pu Simeon Rongpar Kongchun Bang Thompson Rongpila pen KSA BDSR Laichon Ingling atum chetong dun si mai RDP dun mai long kado kave kachetong dun KSA Klemang pu bang pichadon sarpen chisong ingtia phan KSA Difu District Committee achun bang arpu kepek pon abirta long dun lapen bangso amai long kedam tang jangmi ni phain kora sirkep arni Assam Finance Minister Himanta Biswa Sharma Difu along BJP atum pen kipatopon amaya hud hemprek nang ki PJ alap chak kachiting ne dera pothak KSA Difu District Committee hin pen sodak pen kapin rempon pado an parta labangso amai long KSA Difu District Committee atum prabjit pen KSA arwarim kepang dang ponchi alamta cherai pon Kolonga PG Radaphan Langi PG Phanpura Keselampon Lang Angkro Kopi Lale Sarkar pen Radaphan Inthirji Kijun Alang Kipi Ponji Phanpura Kolonga irrigation adum Minikur Puadimisi PG Radaphan Langi Piponji Phan Pathik Ponlo Lapen Kadokove Ronga Radatum Phan Matha Ponsi Ronga Dungaraisi Langkro Pathik Ponlo Anparata Apor pen Apor Kelang Chariatum Kahumridam Kejoy KG Phan pen pensi Ronga Angbong Lapen Kachilenga Tuwar Pia Dungsi Pangni Ponlo Bon Sutame, Labangso Lang Kipi Angkro Kasalam Pon Ningkaning Korang Pop Plang Edapita, Kikim Kirang Patang Pon Pami Tek Telang, Laswajong, Kolonga Irrigation Adungarai, Toran Orong, Disorong Lapen, Rong Hangarong Lapen, Kolonga Point, Habe Kitiarong Lapen, Kolonga State Dispensary Atum Sai Jok Jipen, Ningkreng Barla Ta Amlong Aral Langlok Sikitun Nang Pusi, Ong Dungaratum Ningjirinti, Aduntu, Kolonga Point Pen Irrigation and Kilometer Kitam Anatawar Ajak, Kahino Tektik. Kidamtang Congress pen Karbiang Long to Namas Council Kicharia Hood Hamred Constituency MBC Mati Yambari Mongol Sing Timung Kikia Hood Ninkan Kepling Eta Tangka Chingtur Amuk Kipipon Avi Kijon Alang Aeva Hem Voreng Avar Salapen Kisokir Ea Hood Lea Kirap Johang Rapsita Ahem Dampen Kaching Kajitan Dam Yang Kata Warsaya Vipusi Ongdung Rong Rap Atumpen Nang Pachini Dun Kiligapor Hood Vote Kerek Amayong Lamte Kachichaga Teng Pen Tangan Kachingtur Amuk Kideng Pon Avi Pata Perakia Pan Ratum Nang Pachini Dun Tu Junong le pina Junong le la ante lo pen junong le la wang vi ningkan isi pen nasong nang wang matum ningkan isi pen ek bang po para wang le na ke pu wang po pana dek de lo nang le lo mara tung mang ke apa nang po ma chi phag ni li tung ke li am long lang sin li tung ke mo het than bang lo so lang sin li tung ke chi hu no chi thing no la si tung ke sok bom chung lu bo ning thi bom lu Avedi. Tawara na tumhan ko peni nangi chak do malho. Tawara cha long li and pen voreng our side logo take atong phan pi malho. Lata velang ki puke na pi popu an chilong le lang ni tung ke chilong lang dia. Nun malam support pandina paman berta munton pongsina. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱে তো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ
কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Jubu Sports Restaurant Lounge, HRSJ Complex, 2nd floor, Dharamnala Road, Difu, Karbi Anglong. The first and ever sports lounge in town. Tune you up with live music, Dead to Inject, Jam Pad, and pool game, where you can play with friends or play with legends, along with seafood items like octopus, lobster, prawns, squid, tuna fish, and many more are available only at Jubu Sports Restaurant Lounge. For reservation, contact 9957381813 or 8638462619 or 8812998125. Atul Kimi Outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong, Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flax, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. Assam Hills Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihina mopi putat bertalong bangtholo karamgan pan artakeong e osupiapan nangkang hu abangphu jangmi thongkep arni longka along kiton kelang arideng jingnang elopusi longka pen katnyo salong bertanang pale Longka former body malong pen kangnang long arlosuna kecokat abang phomen Salim Ahmed lapen Karimganj sorpusi patini kachingnang long check abang phu apiso kedotang kotak birta long thu arta kyong e aphan longka long jangmi kora hini arni pen lo kepatu posonta keton kelang achakria tu pherang kya phan than pachini Salim Ahmed Gorgot Karimganj আগত বিয়া পাতিছিলে আগত পাতিছে কি আছে লৰা ছোৱালী আছে না কেইটা লৰা ছোৱালী একটা এতিয়া যে ছোৱালী লৈ আছে ক'ত আছে ছোৱালীটো থানাতে আছে কি পলাই আনিছে না কিডন্যাপিং কৰি আনিছে ও আইছে হ্যাঁ और अच्छा जबरदस्ती आने के दिसे मुके কোনে দিছে জবৰদস্তি और अच्छा फासाबो কি নাম চাচা अच्छा আজি আৰু ইটো মিলাটা আছে ছোৱালীটো কেতিয়া পলাই আনিছে আপুনি 24 তাৰিখ কিডন্যাপিং কৰি আনিছে নে ও আইছে ছোৱালীটো আইছে আপুনি হুদিল কিডন্যাপিং কৰি আনিছে না নাই কিডন্যাপিং ঘৰ ক'ত শিলচা করিমগঞ্জ ব্রেকফাস্টের সময় বাজারে কি আনতে গেছে নিকটবর্তী একটা দোকান আসলে দোকানে কি সাবান আনতে গিয়েছিল হঠাৎ দুইটা ছেলে কামাল হোসেনের ছেলে সেলিম আহমেদ আর তার সাথে আর একটা ছেলে আমি খবর হয়েছি তারা হাতে ধরিয়া জবরদস্তি গাড়ি ছুটে নিয়ে গেছে আপনারা করিমগঞ্জ থানা জানাইছেন আমি করিমগঞ্জ থানাতে জানাইছি তারপর আপনারা এখানে আছে বলে কেমন জানেন আমি এমনি অন্যান্য রিলেটিভ সূত্রে আমি খবর হয়েছি যে তারা ওখানে আছে Jai Ponglokon Bearong Amika Korsing Be Arnami Hirjumi Kelong Pen Pining Ningkan Paroi Sira Kripli An Letanglo Alang Liningkan Paroi Sikele Arta Anta Ingtang Ring Asonsi Teglongla Jai Ponglokon Be Arong Kimesen Kijun Alang Seka Chilang Avarsai Mesenatowar Avesita Lasso Arong Amikaratum Achethe Ting Soipuse Biota Longpon Nona Hut Aweke Ningkan Trok Cap Trok Ner Cap Kiplengluti Kesarlo Mekatetar Chipen Chenglok High Blood Pressure High Hui Akisu Kelonglo Lirmia Kaya Hut Avarsa Avesita Karbiang Long Penaan Arong Amikar Achethe Kiding Amunit Do Lasso Achethe Kiding Arongang Bong Jai Ponglokon Be Arongta Eronglo Lokon Be Arong Amikar Korsing Be Puabang Puarta Ningkan Paro Isira Ningkan Kripli Pleng Lima Pita Adona Rabapan Chihomri Unlang God News Pangjang Pen Kason Sia Birta Korsing Be
dak pierong iklone Lokon bero. lokon biarong di nangli atak Begini sabran. nangli atak kon i ghas 100 sudah di nangli ge pia hem ikan pia akuri ha B. Korsing be me kicar pa meg lang manangli Kisar u elu lu ham. nu bangke Nu bang long. kijun ke pakka lang ma aso ke pakka lang bo Ablu. alam na ke dambang ke sabso tetora chat dulu bo Apun kerang di dambom. Ini ho. Ada berita bangga lapan si kang tuan poning lo lang ek mom thakat nusina demi thame kurwang thu